Om Swastiastu semeton Etno Bali sapunapi gatra raine mangkin dumugi semeton sareng sami tata kena rahayu lan rahajeng maka sami. Nah sane mangkin puniki titiang jagi makteang ginade basur manis nanging puniki duaning kantun pepelajahan titiang nunas lugre pengampurepin banget ripet prade mulai jebos wenten keiwangan. Lugra yang titiang duaning puniki kantun pepelajahan giring sarang-sarang melajah ring channel YouTube Etno Bali. Inggih terus biar sayang. Iki titiang ambil saking napi wastanipun kata-kata sane lumrah kemanten nggih, adeng-adeng awak bisa keten nggih. Nika anggen titiang bantang mangdane napi wastanipun napi wasane aluh ben ngingetin kenten nggih. Adang-adeng awak bisa anak saya tumbuh ilang luhur boke ya den rere liunu Nah menawi mulai jebos wenten koreksi majang ring semeton Etno Bali sareng sami durus kalau ring kolom komentar dados koreksi napi sane patut menahin titiang irike mandane presida tegep ring sajeroning pelajar pupuh ginada basur manis puniki. Jujur niki dari 2 hari niki sampun melajah napi wastanipun belajar ginada basur manis puniki. Baris yang kedua miwah baris terakhir nika pinake baris yang paling susah titiang inget legang suaranya nih. Duaning punika wenten legang suara sane double nika menurut titiang double ya. Kalau menurut versi titiang. Nah nika sane ngawinan titiang agak med ngingetang legang suara legan wawiletan sane wenten ring ginada basur manis punika. Adang-adeng awak bisa dua kali ngelag suara. Nah yang sama he kami keping kali dapangana nah nika nyuri napasnya harus kuat dan napasnya harus kuat Erika. Dapangana nah nika pun pelih nika malih
dapangana ke ngadani. Nah ini pas nih Kak. Gagianane bukan nyampang anak sai tumbuh luhur ilang luhur boke kata ya den rire liunu pelajaran. Inge, sebutan sarang sami deres koreksi jebos napi sane wenten keiwangan reng pupuh ginada basur manis titiang puniki dumadak titiang presiden untuk napi wasanipun menahin malih magdane presiden tegep reng sejeroning nembangan pupuh ginada basur manis puniki nunas lugre peng banget titiang yening pet prade wenten keiwangan nunas lugra duaning titiang tambet teh kelintang puniki duenan sarang melajah hiriki ring channel YouTube Etno Bali. Puputan titiang to para masanti om santi om. Sampun kali like, comment, share lan subscribe channel YouTube Etno Bali. Dumugi puniki mapi kenal rayu.